Ayarım elip meni şolturattı, bayrat. Büyük jerşinan onuğu. İdi sabıy, men şolay onuğu bulam. Arxivin onuğu bulam. Mene bizning fevral azarında anın kişesi Gülşah Kazan'a kilseniz evet bulur deyip men şunap da şu bir nende de şeksiz özümün planıma keltip mene nasip bulgaç bugün kelip sizin başınızda nasiplatır. Elbette etiyeniler, benim eti boy armunda oynadı, Talyanda, yaratı oynadı, bayanda. Bizim her noktada ile plastinkalar oldu, her noktada türlü jerçilerin, onların tınlabestik. Özümün de Abdullah Rahimpolov'un tavuşun tınlağaç, 50 yıllarında bugün indi hazır sahnede baytar kılaylar jırlagan jerçi olarak etilen anın tavuşu haciyip tavuş. Bir yaktan o yağmıravuşlu, bir yaktan o aşık, işkirsiz. Hem minanın tembırın, kıyaşlı tembır deyip eytirildi. Bu kadar da değil. Ege, minanı bir başında tredey sahnede görgenim bulmadı. Lakin mene isteklerge toyanıp şunu etesim kile, ul gastrollerge kilgende avullarda, ul vakitta yeşkına mikrofonlar, aparatörler bulmadı bitindi. Mikrofonsuz jırlagan. Uylap karağız. Hazırki zamandağı tavuşsuz jırçılar şırında bu bir gerek de kadirli. Sabıra şu. Ул шул тиклем үзенең җир сәнгатендә, үзенең башкару сәнгатендә менә шу ике әйбер бар. Көчле тавыш һәм шул вакытта тирән моң. Ул бик сирәк кешеләр була. Ходай аңа умырып биргән барысында. Шуның өчен дә ул халык күңелендә яши. Шуның өчен дә без аның җырларына рәхмәтлебез. Шуның өчен дә менә бүгенге кичәдә шундый аның тавышы яңгырый һәм аңа багышлап безнең җырларыбыз яңгырый. Bilesizmi? Gramofon təlinkeleri bilen şöylenen. Bir tapışılay Kazan'da Karmat Fırat'ına barganda antikvar kilitke girdi. Sorayım anda kadar obadan, Моржепадан, а у вас есть татарские пластинки? Да, есть. Вот недавно принесли сток отозван пластинка шикарно. Карим Фәридә Будашев, Фәхри Насретдинов, Жыр-Бию ансамбль, һәм башкалар. Алар 60-нчы еллык пластинкалар, алар 78 тапкыр әйләнә торган минутында пластинкалар. Икешәр генә җыр, һәм шунда, шулар арасында Габдулла Рахимовның 2 пластинкасы. Ул гына да түгел, ул пластинкаларның кайберсендә автографлар куелган. Менә мин Айрат энемне шалтыраткач, шунда уйладым, Габдулла Рахимовның bir пластинкасы мен монда алып килим әле. Мен монда алып килим дә, ул пластинканы онугына бирим. Ул инде үзе карар, гаиләдә калдырган бу пластинканы, бу тәлинкәне әгәр әллә инде музейга тапшырды. Ләкин ул пластинка шул хәлдә кадерле, монда Габдулла Рахимовның кулы автографы бар. Kazan'da aktifler kekereli, elde ikisinde okşan var, küplü ve şu hadi plastik satın aldım. Ben de falan Ufa'dan koydum plastik, Ufa'dan da kilitlerim. Bir yanından İlham Şakir'in Sinişkeli sevcileri olsaydı, ikinci yanında onun yaratıp jırlagan kompozitörü Sara Sadıkov'un ire siri jırı. Plastikada ol kimge bile gitkensin. Bu plastikaların, bu tehlikenin Antikvar kentinde nişik var jitkene ansı ben detektif tarihta. Lakin bulay dep yazgan. Yaratkan kompozitorum İsmail abiga Rahimov. İsmail abi Şahsediyev. Mana şu şunday avtograflı
пластинкаларын, антикаларын кибиттеріне сатып алдым. Шынында yılı 30 октябрь 68 yıl. Мен ойлаймын, әңгіме болғанда 8 генә яш болған. Міне сол